whawhirai lau whionga le Consulate Malo Samoa, whio mai le proklame lau whionga Afemata le tai a fo malo le, sei fo moni. Ia, patalo pa po ita vai. Mal tātou po kalame masani, a masil whafongfonga mai o se tātou tunu nei tā po. Whawhiro e tui turanga alo ia, malo soifua, malo ho ilangi ma, i tā po. Malo fa tai tātou tau whaifa malo, le lo fa tātou matai lo mo pelo soifua, mo ma tu wala. Ya le lo fa tau wawal tātou whalaunga le ngata le whaamna tuina Christmas e netu sanga, al whai unga fo le lua whedo sumal tolu. Anai vaso ma vai no lau whionga Afemata sa ta fa manatu le atano o tangia le aso fa ngata ia le fa nga solonga man fa ngata du passport te lola lo tatu tanu le aso nei ia le len fa menino mai pe po a vai ngata fo ona sit firma fa manatu le atano nei ta fa bon bone Ia whaftaia ta vai o le ua tatu fa tau moava wa fa moni tau sanga e mo tele mana tuina fo il krisi maxima de tau son fo ai o le so toro te sema ia o le aso le fa ngata i mo me o tus fo la vo e mana o mia le tulanga masani di maso e fa ngai o iai ia ma lona tau masani ana iai ia alona wingala e sauta o fa ilo tus fo la ia o era vea lo tu sola o le fa fose le emergency passport lo ngunga ia fa ira stong ta o le passport le na ona o le ale atore di maso e pa nga yo ye per il process il fingol tu sola ia o le mele ta o te le fa yo fi malanga ia ona su tu le nei le so e kai lotus folau ia i maua i te mi masani e di maso e fai ai o le tato ofise te puni le aso lufu luo le aso falei le asau anga fuo nei ia e te puni le ofise mo le luo vai aso fato ato e mai le aso valu o januari i vitau sanfu ia e whautangia mai ia aso i e marolo e le ofise ai eche si fafitau le tulai mai tawai mane o le tangata fo ile la kule male vale le ai tau fia fa fo se iolo ile stop notice ale malo New Zealand fina lu Samoa ona ye ni nai so dinga tula fono e me fo ili fa msinongo o fa tentari ele ma faila na e lu Samoa o le me e talo to ele tunu a fai o e no e ia o so bitula fono na fa maonia ma e no foi to e se mitula nga papela e te tauna e o mo me de ofisa wa e averi tal sanga i Samoa e fa tanga e lo wala tu o le lava po se para velave po le se tula nga papela ai le anga lo mo fai lo pasese e ala tu le mara vale le mpaina e alu ia o Rusia tona na se leni tongelo pasese o le ala vale so tu la fono na sa e fai o mo uma e tona e fa te wa ala ta fi o le mara vale ona ai le lo suma pe i do isa ta to fi lo ia ona ta sanga ile se wala tu sai male tu la fono e mo fai e le papiola sa sentia o e te alua ia e te limpai na e alu Samoa e au wala e buia ina ia ta fia ila lelea le la kulmare vale e ka fia ia wo lusi mo le pase se tu la pa pena e va sia pea o le fa un tato tu e o pe lo ofisiala nga o ile no kupu o e meu tupu ia na le lo fatu ai te lo tupe war ia ai taona o mai de ofisa foi se awara tal sanga ai sa mo le fatangan ia palongo po ia lo ofisa o le po o ida vol ta ofia o le u fatanga mai sa mo ia mai e inga ile tu foi mai ta foi o fai te
Patali sa msilonga tulanga pa penata vai. Nei. Ma tango fia fa mana tu nei tai au. So mo fa fo mana tu no le sa no le fionga Consulate o nei le aso muli. Le la process ai tatu passport ile umi masana fa tali ai. So misilo la mana lo ngoinga ki o kai au. Wala bela o vanga le o le tau tongo tape mana biele pa stabi babe. Le fa mo le ala fionga Afemata so son mai e la tu fo nei o mai sia tu no i la tu passport po Amerika. Lena fasili pe mafai ona stamp la to exemption stamp I nei New Zealand o ai one way sa mo fa ke le mo ki ngole le la pe o te lona la to passport New Zealand no le New Zealand nei le fe Consulate te le na pola le pe mo sa no mo la to fa mo I tangata le e se tuskola ua luai. E sa mo passport Amerika la sa wai. Le wai. E pai ana fai. Okay. E pai ana fai pe a fai. O se tangata na whanau Samoa. Okay. E pai ana fai langa stamp e luai. I le one way wala e whatanga na lantu Samoa le one way ticket. Yeah. E pai lantu langa na. Yeah. Mana faftai lo mani no mai ne vangai. La se vanga lo fionga Consulate fa mo se so mai e na inisi ai ngai mana la fo le ai la to fa mo moli ia po ni ano man fasi po ni la auto ala se fio lo fionga Consulate le tu langa e fai pe. Ia faftai ata mai I fafsi di ta hotel. A fa pe o so fa o so ave oni a po I fingota. En failana ave I Samoa ia declare I lungo o le pepa foi le fatu. Ia ma tulanga o fingota te uki avenia o maso ni au oysters tulanga fa pena. O le tulanga ano man pas. Ia e te tauna e o mai fatu mula o pepa. I le ofisa. Na mato o vele I Samoa. Ai te alatu I Samoa. Tongi e lau pe mita I whai la ave tua. Okay. Pea ere tong ta, tele se pe mita tong pe lu sultala. E te tongi o le ofisa whata anga I le malai vale. Na ave ili tua o lau pe whape ni fas. A pea na o le whaktanga I le luas full kilo. Yeah. Man fas. A ke ua na avisa fas povi. Ia na pailo tulanga na e te o mai I lo ofisa whatu moelo o na sent le mako o le quarantine I Samoa. Ai ke la kungi. Ia lau whatali mai malau pe mita. E ave I tua. Pena pulai la au sto. O la au I utonga la au. Te pale ta si whatu. Ia ona e malanga le ma oe au la au. Ia e te la tongi lau pe mita le malai vale. O me ia fulu mai se ia parpana ia aura au. Ina ia wani ia whaina I tae malanga tu maula au tuto. Ia peo tulanga na au ia ere mana ubia se pe mita pawar mea. Ia declare I lunga lau arrival form le patu. No, faftai, le tunu mal fa fo mai o la umana batule o telefoni le fa Consulate malona ofisa ele le vala ia la mai fo time fa manino fa mam la mai nei vanga ia o na Facebook po le time lungo ta to le tio o le na fo e la fa Consulate ia le time te punel ta to ofisa ma so fo o te lola mo mata upu uma o le mana mi le tunu ona fia ta no to le fionga ma ofisa ia te lo o le vai aso nei. Ia male vas fo. Ia ona tapuni lona le ofisa pe ona fongaina na fionga Afemata. Ia e tala le telefoni mo taime tapuni le ofisa ni me mana umia pa me ia e mfrian so taime le ofisa le telefoni na o sila ia o le ofisa e al numero e vivi. Ia Lai te fasi sila ina nei. Ia numero la na e vidi tali to a se lo ofisa pe au. Pe a iai lava se mea Faapo se ia lava. Na umbia e se fisosoani. I te mire o malolonga. Okay. Aso malolonga ia la se lufuru dua e te puni ai. Ia fito atatala i le aso valu
o ia no ri lua fe lua suma fa tongu lao o aso ia malolo vini me perte foli o lo ye te foli fe o ile no vera lo official la ye tangata fe ngai pe so ta me ile ni mea o na bi se so swan ni ta upu ngaro ila tunu mana ia le se vai sa ta fa na tu na va so vai o aso malolo le la te punel tanto ofisa ia ele fa ngai na fo tanto fa Samoa na fa nga fa bata ia fa malu tu tanto tunu o ne tu langa lea ona ele faingalo ngale o faingalo ia ma o le vai o tato Mauta Samoa ele fa ngai na lai vai ato ia malolo e tato ngalo ia lelei tulanga masani e fa mana tupe mo le tino e fa umalta po kala meneta ia ia alo fa nei le telo tanto lo Samoa lo fa tu fa ni fu tanto no Samoa fa bata ia fa te ta vai o le vai taulio la tele ia o kwanga nai ai ngo e kalesia ia e fa tonu milai ia tau tuana ane tal sanga tu pe mal fa ro ta to tu yo lo se ta to tu lo au mai a mi lava ia ku fa ele le nga va fu pa tong ia o ta to sa ora le wa le au foi fa tong se ta to tu ia mi se vo i ta mai ngo sa mo e a ro pa le ai i te pulanga i te tau taro ia me tau lima fu i fa ia me a lo fa i chimati ia me ta o mai a wale le so son ko ina ci ta to tu ia la fa mata fa ma no fa te tele ma ta mo fina mai fo no fa mana to wale si fina no le fa fo ba nei ta ia ole a bo fo le ta no le na via so do mai ia ole yo Christmas ia wale ta to po kala mo nei fo to sanga ai ma ri tele fa fo le nei aso fa ta mo te nei ta ia After fui mai mo le no ia mi fui ferma io città tu lungo ma lo ni aso tu filo e poi verso ia passi poi le fionga le Consulate Lemalu tutu tasio Samoa New Zealand le fionga Afemata Palusalue Faapo Lemalu ma nei vanga ta wana o le wa matu o walo Faapo mai Samoa nei tai o fau o le tolu tasi o tasi lua tasi o tasi lua a e vala mai fafo atu o kilani o iva o le code number na o kilani tolu tasi o tasi lua yo na mo le sefsosani